Panjang tanggal itu mani. নমস্কাৰ মাননীয় বিচাৰক মণ্ডলী আৰু উপস্থিত ৰাইজসকল মোৰ নাম শ্ৰীমতী আস্কা শৰ্মা মোৰ ঘৰ খেৰনি ঘাট মই আদাৰ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী হাই স্কুলৰ 11 ক্লাছৰ ছাত্ৰী আজি মই মোৰ এছামিজ সাজপাৰ পৰিধান কৰিছোঁ ধন্যবাদ Contestant number 1 and contestant number 7. Contestant number 1 lagi Sami Ashka Sharma dan contestant number 7 lagi Sami Konur. Pada kami sedang bertanya jadi kata nama itu. And contestant number 6. She is contestant number 3. She is Jeremy Rumpipi. Good evening, respected judges and presenting here. First of all, I would like to wish you Happy Bhogali Bihu. My name is Jeremy Rumpipi and I am from Kheroni. Thank you. Thank you so much to contestant number 2. Here's Jeremy Rumpipi, contestant number 3. And next, we're going to witness the contestant number 9, Miss Bhogali Mela. So ladies and gentlemen, she is Miss Bhogali Mela, contestant number 9. One minute on your loss, Karbi Anglong, contestant number 9. Thank you so much to Charan Narzary, contestant number 8. And also the contestant number 9, Miss Bhogali Mela. So don't mind lang nito ng loss, Sami Bhogali and Sami Charan Narzary, contestant number 8 and contestant number 9. Lalu tadi sudah bicara kata manajer. Suruh pastikan lo. Alam itu memang contestant number 8. Ajay Dingrong baca patut di dalam final kembali orang itu memang. Lalu tadi sudah bicara kata manajer. Asik kesetan. Lalu tadi sudah bicara kata manajer. Ingkang kecil lapon kepanjang, acisang lapuan kepanjang. Oh my God! Singing song get up. Ini Chloe है. Kangnik kirang main live. Aku भी sebelum berlangsung kembali itu. Kalau berjadi kita bicara di dalam itu. And next, I would like to call Miss Arang League Rampang Bhogali Mela 2022 walau Arang League cepat itu nama film termal terlalu Sarodia Mela winner ke cepat itu nama film Arang League Amos and next I would like to call Ashwin Sharma on the stage. Mr. Ashwin Sharma. Ashwin Sharma lagi bersama. This category adalah masuk Northeast Ranks Y 2020 kepada non Bangladesh itu malang